cyclone Amphan anti mai chuan West Bengal anuai na hlea NDTV in a report danin inle bungrua tam tak achia mi somsari panhi lai an thito ni in antar langa Bengal Chief Minister chuan Puina Central Sarkara rang taka pechuak turin adil ngala Prime Minister in Voin Khan thil chiat dan report adon baka thlona tangin cyclone in thil ati chiat dana enfia hemnu hian Prime Minister hian chiat tokte Puinan le atulanga manatan crore sangkhat sangson ani thu apuang halani cyclone super hi notice lama po dong thei kannia khi na tak ron thok thut thei reng ani ti NDTV chuan antar langa mase tundin huna hian cyclone hian min kalkan to ni in alang US le China inkar borok chu al chuak trepa silai alapuak lawa online dolo ani deuh chau mai ome US in Indo Turin ain pai zialan tirnan aral thuam nena South China Sea alud lai video le picture te aron the chuak deuh mol ranga EU ramten US anthlopna lantirin UK Indo long South China Sea omega chuan European le ramrang te flek antar furmai China po South China Sea hian ain do long tenen alud fel to a thliarkar ranga missile ka chu mai thei turin ain buna a fighter le bomber ho bo muntina aron chup chuak to bok thil reng hian man anei deuh vek to maya mana chuan anna thar te hi thenom khoveng te anin peya anin leisak ngai lem lawa mase tuna chuan leitur sum chang thai ani vek to chu kan khovel thang chhomekin aken teltlat ani mase man nei lo om tak point man anei ta zel mai South China Sea buaina kara le US le China tension awangin US thlop tu ramten an thlop man an muzela economic war chu tran chho ani mekta ani US in China company lian telaka hrekna tur thu apuang ul maya China point US company then khat laka chia alak tur zat ati san thu apuang zui ve ngal boka anma ni ram mai ni lovin US thlop tu Australia laka an supply thin barley atangin chia alak thin chu 80% ati san to thu te po China hian apuang to a heng chanchin hi video masalama po kanron sei to a za somriat chia alak hi omzia ber chu barley Australia in China athon chu hi ati top sakti na ani bera salamchi China Australia in athon lu thin ati top boka China chuan Brazil kandor maidone anti ani Australia chuan heng hi engwaka angai saklo nge ni China ebzong in tongkam ala nei zui zela US athlop man chu aphur sen lo adong ol meka China chuan America ui laka hian heng te hi kan chet le dan turani antia Australia chu American ui ti in ankawa chung an chet le dan tur an soi chu Australia Wine Company te bong nutelam export company te luilam sa export company te changlam chi anthon chua te baka theile theituilam exporter company te hi an hrek le don ti an puang le bok Australia hian heng China in a hrek le tur company atarlan ho atang hian sumtam tak amuthina bong nutelam chi atang hian kumtin dollar billion khatvel hlokna China atangin amuthina when a supply atangin dollar 1.3 billion vel China atangin amuthin boka luilam sa China athon lu atangin dollar million zaruk samnga ai tamma lokna amuthinani China hian heng company te hi a hrek le ani chuan Australia hi economic lama tla chethut thei din huna ading meka chu US athlop man apek tur ani heng baka hian India po na takin avau to a China sipai tha te chu ral thuam nen Ladakh bordera anron inkul mekbok mase India hi China hian adu duin atingam chi ribik lo achan chu India hian ral thuam anei te hi aso thadu waklawa sangni sompanga vel atang to khan India war weapon te hi eng angchi nge ti hi anhriat du ber ani to a akni missile te po India hian ani na ang takin apuang zar lo ti in China hian anrin danin India in akni missile asiam chua te hian India in aka phak chin le asbit antarlan let thumvel aka thui anrin thule atho chakjong po akni missile test satellite atanga anlo mu danin
India in apuan zar ain athok chakjok tai ani ti an soi to a China target tura design ani te antia mase India ero chuan achang let haulo ngoi rangin Agni 5 missile India in lotling takin ates thu apuang le thuta khati lai po khan China hian India hi anlo mit mai reng ti chiang in aron tilanga Agni 5 test khan line of actual control a buaina asiam pha trepa China satellite 10 an mumia lo khatiang khopa aruka test ani thaikha China ngai athalo hlea Agni 5 hian China khoilai munpo akap thayani ti China chuan ansoya Agni 5 hian kilometer sanga akap phak angin India hian apuanga China ero chuan kilometer sangriat ai thui akap thaya an ngai thu antar langbok ani China hi India ral thuama hian abuaina arei to khop mai kumsang hi som pasari vel khan Russia submarine chuan Akula typhoon class 2 chu US le Russia chawin annei thai chu anei ve tatlat maya ral thuam chikima thuam he submarine hi India hian aminga INS chakra ti in avua China alung oilo hlea Russia laka aphun na salhea ma se ti thaiwak anei silo China hi ramria aron intro sadeu ranga ma se India hian na takin achang let ngai lowa pen khat point anung tol ngai lo thung bok India aya diplomacy thiam hi khovela anom lo mai thayani Pakistan po hi India tan anok sak a helho mangtangka in ati buai deuh ranga trongka bakin India hian achang let ngai lem lowa ma se India mit timim khopa Pakistanin LOC pialam India ram chung lama asipaite aron lu tirngot maya khampanga Pakistan hian banker thatak tak siamin anron inkula chu India in anga berchuani khavel mit muwa thiam achangchiang leta tia India chuan aram lale turin abeita Kargil wara khan nuailama trangjok India tan chet ahar sa hle mase India sipai thate Pakistanin amachon meu khachuan Pakistan ram chung thlangin India khan awum leta indo tura lo in buat sailok to Pakistan chu amol phau chle ani hetiang hi India che du dan ania mani deuh khan Pakistanin akhoi helpol pakhat jaise Mohammed Hovin thichil bombangin CRPF convoy anlo beya India chuan khovel mit muwa thiam achangti sherangin Pakistan ramchunga a fighter upato tak Mirage mangin airstrike nei turin atirluta Pakistan radar 10 anlo mu meu chuan Pakistan ramchunga helho training camp lian ber chu ava bomdar ne hle mantoa Pakistanin an chuan F16 mangin an umzuya boruaka anin baina sa hlea F16 US kutchuak thar ber chu India fighter upato tak France in kumsang khajakwa samsari chowela asiam chu dai to khan akap tha ani kha he air strike hian India pilot te theuneu lo zia atar lang chiang hlea zuam sual a hlom zia India hian aso aniber India diplomacy thiam zia alanga khovel mit muwa Pakistan ram chunga smart bomb tam tak awathaka ma se khovelin thiam achantir tlat thung ani hei wang hian China le India inkara buaina po hi mitam tak chuan India hian China a hlau ni in anring thina ma se khovel muwa thiam chang khopa China hian India ram aron dai hun chu India hian achet athole maipo arin omani India hian engram ma hi ati buai ngai lowa ma se kut athak to na renga hian khovel ram sang te poin a omani ati om tak ati ani anti thai tur zelin achethin ani tuna hian China chuan amep thara Arunachal vela India nen anin rina lai chu aram chung angin aron tar lang le ta engtiangin nge India hian angai don ni longai chang photila rindana chuan India hi achet mai ero arin omlo Chinese official news agency Global Times chuan Australia chu kangaroo lian tak ani tiin US uite ti tein akawa US Senator Kimberly Chairman of the Foreign Affairs chuan hei hi Australia hian rilrunat nan lo mangsu se kangaroo ta chu anro ruma thunun thei annilawa nasatakin nathokin zalen na anlo chuak thina poisoi lote an khoi ve ngai lo tin
Australia thawang alo hau ve bok US le China hi Indota se enge andin mun ni angle khovel mithiam tam tak Indona lama zirchiang tu ta chuan an soifo thin angin mishing in tha hi training a thiam hle maila atak taka tha atul hun chuan adan adang dayani anti thina hei hi China hian ahriat mai mialo turani arin om US hian atak takin aral thuamtei amang na satwa Taliban le ISIS beinan le Afghanistan te le Iraq te Kuwait te soisen anilawa aral thuam hi amang na sain achulnel to China hian chuan aral thuam te hi a en chin na tur ani ve chawa thu chuan a tha training po an nei ma se indona field da alamang ve ngai lo tlat hi achan achiat theina lai ani anti US le China hi hanbuk ton chin teang US versus China ani to chuan akai hnoi dang anei chu European Union le Russia akang kai ngai thina US ral thuam le China ral thuam khai khin ani point China ral thuam ba ka China man thai tura an ngai Russia ral thuam te chiartel ani fo thina chutiang bokin US ral thuam ba ka EU ram te ral thuam hi US ral thuam man thai jinga chiartel ani fo bok ani China hian military budget US dollar billion zanhi somni pariat vel kum khata amang anga ngai ania US hian military budget ata US dollar billion zaruk samli pakwa vel mang anga chut ani bok China le US hi aram zawzonga po anin tiat deuh thuaka US hi 2% velin China ain azaw kret ani leilam sipaya chuan khovela sipai nga berchu China ania China sipai PLA te ba ka hian atul thut chuan indo tura ko mai thai sipai reserve anga boka US le China chakdan bukton na hi lothir photte angle
US le China fighter an nei that ve hi lobi chiang lokila US hian Lockheed Martin F-22 Raptor hi a fighter man thiam le anei that ania US siam ani bok darkar khata kilometer sang ni jali so machakin athlok thaya pilot pakhatin operate thaiveka meter sing ni asanga athlok thaibok F-22 Raptor hi US hian za somsari pariat vel ani China hian a fighter nei thatber chu Sukhoi Su-27 hi ania Russia siam anlei ani F-22 Raptor ain athlok chak theizoka darkar khata kilometer sang ni zanga achakin athlok thaya anthlo chakzong hi ain thlau waklawa Su-27 hi meter sing khat sang ko sanga athlok thaya F-22 Raptor ain athlok niam hreta anin thlau lutuk lobok pilot pakhatin operate thei ve tho ania Su-27 hi China hian somsari panga anaya fighter lama hian chuan China ain US hian fighter tha anga jok ema wangin achung nung jokin arin attack bomber hi US hian chiruk anaya awain zanga somriat le pasari anaya China in chinni anaya awain zanni somsari anaya ni US in bomber anai thatber hi B2 Spirit hi anaya bomber dang thatak tak A10 Thunderbolt 2 te Rockwell B1 Lancer tepo anaya B2 Spirit B ki stealth bomber ania radar pon amuthei manglo ani atui thun belovin kilometer singkhat sangkhat za vel athlok thaya darkar khata kilometer sangkhat som vela chakin athlok thei ani ton somsari pakhat le point pasari arit aphur thaya meter singkhat sanga jani asanga athlok theibok pilot panhiin an operate angayani China hian bomber anei thathi Zian H6 ania stealth bomber anilawa radar tan mu aol samdewang atui thunbel lovin kilometer sangruk chau athlok theiboka darkar khata kilometer sangkhat somnga achakin athlok theithunga B2 Spirit ain athlok chak theijok ani ton somthum panni point panni arit aphur thaya meter singkhat sangni zariat asanga athlok thaya pilot le crew mi pali amamoa bomber lama chon China hian US hi akhan lo le ani nuclear warhead hi US hian khovela anga bera siam chuak masaber tu ani boka mase international law in adu dan angin a nuclear warhead te hi atitlema tuna hian nuclear warhead sangruk zanga vel anaya ngai ania China hian voisomli panga vel nuclear hi attest wa mase anei zat takhi hriat anilawa US po hian a drop ho hi ati chevek tak takem ti hriat ani chuanglo bok ani engpo ni se nuclear ral thuam hi hlawam tham fe chu ankol ve tura ngai photila tuipuilama chuan atoi zong in soitaila China ain US hian anei thafal nala US in aircraft carrier somni anei lain China in panni aneya submarine hi US hian somsari pakhat aneya China hian somsari paruk anei thunga mase anthil ti theile an in thuamna ero ain thatlei le thung destroyer hi US in somriat panga aneya China hian somthum paruk anei vebok naval lama chuan US hi chungnung jok turangai ani US hian kantarlan telmi alo mase ahman rim mai bomber pakhat aneya chu B-52 bomber hi ania Boeing company siam ania ralrama achu rengrengin US hian ahman masak pol ani vezia South China Sea buaina bo boruak tudai tura US in aron tir masak berchu B-52 te hi ania America hian a bomber nei upatak mai hi mel ma chon tur hian atir chu masaka atang fo hi achan thatak mai oma B-52 bomber te hi darkar khata kilometer sangkhat somli paruka chakin anthlok thaya atui thunsa manghian kilometer singkhat sangli za somruk le panni lai athlok thaibok tin aral thuam hi keji singthum sang ni jet arit aphur thaya voi khat athlo chu hian ram pakhat bom dar vek thai tur khop bom aphur thai ti na ani sangkha jakwa somnga panni asiam chua dai to kha ania sangkha jakwa somnga panga khan introduce ani mase engine te hi tunlai thiamna manga thuam changtun zel ania atui thunbel ngai lo hian athlo rei thei awangte
a thlo san thei em awang tele thil a phur nem thei em awang hian khovela bomber hlom ber te zinga chhiartel alani renga USian ral matonga tan amang rengmai ani gom therkara South China Sea boruak almek thelmit turpoin fighter le bomber chuak thar dang zong zong ain B-52 bomber te hi USian aron chhoplut ani